Nekoliko govornika posle njega se obratio i stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti, gospodin Čurkin. I on je mnogo žešće nego predsjednik Srbije kritikovao Hag, upravo samo zbog jednog slučaja, i jedini Srbin koga je pomenuo Čurkin je bio Vojislav Šešelj. I on je u tom svom nastupu naglasio da se radi o nedozvoljenoj dužini pritvora, o sramnom procesu koji se vodi već 11 godina protiv čoveka kome ne može ništa da se dokaže u prvom stepenu, niti za nepoštovanje suda. I za razliku od predstavnika Srbije, on je pomenuo i ono što svi znamo, a to je veoma ugroženo zdravlje profesora Šešelja. U tom smislu mi ponovo imamo jednu apsurdnu situaciju i ukazujem medijima i javnosti na to da predstavnik Rusije se mnogo češće, jače i principijelnije zalaže za prava jednog srpskog državljanina od predstavnika Srbije. U tom smislu mi iz Srpske radikalne stranke pozivamo predstavnike Srbije koji su se ređali, tamo vidjeli ste i potpredsjednik vlade je bio u Savetu bezbednosti, on je u kvazipatriotskom diskursu kritikovao Hag, da jednostavno podrže inicijativu Rusije za ukidanje Haškog tribunala. Ako to urade, dokazat će da stvarno su protiv Haškog tribunala, stvarno se brinu o pravima srpskih građana u Haškom tribunalu. U suprotnom, ako ne podrže inicijativu ruske diplomatije i ruske države za ukidanje Haškog tribunala, čitava njihova priča će biti jeftini populizam, jeftino otimanje glasača, o čemu je pričao gospodin Šarović, i jedna vrsta zle namere za uništavanje svih patriotskih snaga koje su pre svega jedino koncentrisane u Srpskoj radikalnoj stranci.